Na pokrajinskim štandu u Master hali Novosadskого sajma perše predstaveni najnovše vidanja novinsko-vydavateljnej ustanovi Ruske slovo, Rusnaci Đurila Ćaka i knjižka Skladanje identitetoh akademika Julijana Tamaša. Predstaveni i roman fantastiki za mladih Inisur Rika knjaza Sebastijana Njaradija, knjižka poeziji Darmojedi Saši Sabadoša i knjižka ruskih narodnih pisnjov za dzeci Kohucik Jarabik Melaniji Rimar. Нам ще важне, коли маємо нагоду представити свою продукцію і ширше явності, без огляду, що то зараз робимо по-русски. І ми обезпечили нашу публіку по-русски, як бачимо тут красне число. А чому то важливо? Щоб ще указало, що і ми припадаємо тому дружству, тій культурі, тій заjednici u načale. Na tim štanduše predstavil i Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacov zo svojima vidanjami monografiju Rusnaci u Subotici, zbornikom robotok zo znaukovej konferenciji, kotra otrimana 2016 roku, zo master robotu literaturno-istorijni diskurs dramskoho dodatku časopisu Švetlost u periodze od 1952 roku po 2010 rok, ktora vidata u ediciji Inovacijoh Garjanski i zo najnovšim vidanjom Slovnikom ruskoho narodnog jazika. Od tih knjižkov bešedovali Ana Marija Ranković, okončovateljka dužnosti direktora zavoda, a tiži avtore profesor dr. Julijan Ramač, Aleksandra Lendjer i Sašo Sabadoš. Včera predstavena je knjižka Dnjovniki Endija Vorhola, a nješka na sajme knjižkov predstaveni i vidanja na ruskim jaziku Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu.